компаниясына ақша қою кыйын болуңуз. Видео астындағы ссылкамен өтүп регистрация баскычын басасыз, андан соң телефон менен регистрация болууну тандайсыз. Анткени бул эң оңой жолу. Баарын толтургандан кийин телефонуңузга логин менен пароль смс болуп түшөт. Пройти кнопкасына басып кирип логин пароль жазып кирсеңиз, акча толтуруу жолдору чыгат. Эгер сиз Кыргызстанда болсоңуз, Анвар аркылуу Элсон мобильник Kiwi менен толтурсаңыз болот. Анын номерлери сайтта турат. Çıkıp kalmış. Ya çıkıp kalmışsın. Ya adamlar nerede bak tuş gel. Ya lan git oğlum. Ver var. Kilit yan. Yaz geldi cadırap, cide güldü açılan. Aylana capcaşıl, gün çıktı kocaltırap. Yaz geldi cadırap, kızlar güldür açılan. Açılgan kızlarga balдар karap caldırap. Yo, jaz geldi gün ысып, кышта чыктык биз үшүп. Иштер башталат, арык чаап тырмышып. Жаз келди билдиңерби, камажды чечтиңерби? Ыргытпай сактап кой, эртең кышта керек кой. Yaz geldi cadırap, kızlar güldür açılan. Açılgan kızlarga balдар karap caldırap.